ćemo još prisutiti utakmicama osmine i četvrtfinala. Utakmice su 32 kluba, nažalost, kao što znate, fudbalski klub Hajduk iz Kule više ne postoji, on je svoj izostajanja biti primenjena u cilju pune regularnosti ovog takmičenja. Neki zahvaljujući svom plasmanu, a drugi kroz kvalifikovane sve odluke vezane za plasman vaših klubova. Zaključka u tom pitanju. Situaciju predlažem da čujemo od onih ljudi koji rukovode na Solinu. Srbije i Kosova. Našte zadovoljstvo, interesantno je bilo što od 5 kvalifikacija posle duge rasprave i razmišljenih konsultacije u drugom šeširu 16 prvoligaških i ova 4 kluba koje su ostvarili. Finala Kupa Srbije na Binu pozvao, verujem uz aplausa. Hoćeš da li je zaradiš? Pitanje najpre za gospodina Perića, uz čestitke na svemu ostvarenom i želje za najlepšim tokom pripremom koje su postavljene. Pre svega, ja bih pozdravio danas sve prisutne sportske radnike ovde. Baš kao što ste rekli, imamo neke pretekle godine gde smo ostvarili stvarno izuzetne rezultate. Ta 2016. godina je, da kažem, neka prekretnica u futsalu, jer smo mi domaćini tog evropskog prvenstva i to nam stvara dodatnu obavezu da upravo sad protiv Rumuna napravimo još jedan iskorak u našim svim karijerama. Ja se iskreno nadam da smo bolji od Rumuna i prepušta nam ulogu favorita. Mislim da ćemo proći to i, Bože moj, u Belgiji da napravimo možda i najbolji rezultat ovog puta. Neće izvući jednu kuglicu sa imenom jednog kluba i jednom onu sa celjom na kojoj piše Slobodan, a prvom ekipom iz prvog šešira izvodi. Uvijek će oko domaćinstva. Prvi učesnik prvog takmičarskog para 16. finala Kupa Srbije je aktuelni šampion, fudbalski klub Partizan, te predlazimo sada na drugi šešir, prvo z ruke gospodina Kocića. Partizan iz Beograda. Metalac Gornji Milanovac, gospodin Miloševiću. Oba kluba stavljaju. Tako je, da odredimo ko će biti domaćin u dvomeču. Oba stadiona će imati prilike da ugostaju u večernjem terminu koji će naknadno biti određen, a domaćin je Partizan. Dakle, prvi takmičarski par, fudbalski klub Rad, igrati protiv, protivnik je već odlučen, ostalo je da saznamo samo ko je to. Borac iz Čačka, gospodin I u ovom slučaju vraćamo kup. Novopazarci, 5. septembra igrati protiv imena kluba koji je upravo izvukao gospodin Kostić. Trstenik. Trstenik. Gospodin Miloševiću, Nemamo dodatno izvlačenja, konstatujemo se da odloži sa strane, a mi da pređemo na četvrti par. Krvevčani. U očekivanju lokalnog derbija, ali vidjet ćemo šta je sreće rekao. FK Banat Zrenjanin. Banat, gospodin Miloševiću. izvlači. Da, terci, ponovno. Kragujevac, kolega Ivanić odločiti Banat, a mi idemo i na određivanje klubova koji su činili peti. Gornji Srem, Pećinci. Saznanje o protivniku u 16. finala Kupa za Optik. I u ovom slučaju kup. 16. finala je uvijek najbliža, najviše parova. Crvena zvezda i će ovu sezonu početi. Čujemo. FK Proletar, ali sad. Proletar iz Novog Sada, gospodin Milošević, a
gospodin Perić će odrediti i ko će biti domaćin u sredu. Osmi par PK na Kuglica gdje će domaćin. A gospodin Kotrić, gospodin Perić. Piše već godinu u poziciji i svi su čuvali u upoznati i dobili Partizan Beograd, Metalac, Gornji Milanovac. Drugi, Borac Čačak, Arah Beograd. Treći, Trstenik, iz Trstenika, Novi Pazar. Četvrti,